kaila tuntupa kan ena kan thlir haula torchu he kan thret lan tho tongin Johnny Sompani Khan Air India thlona AI 171 kha Ahmedabad airport atanga London panturani ti kha kan ria ti chuan hemi Ahmedabad airport atanga thlo chu nu lawak lo BJ Medical College vasu in ti khan a accident ta a ti chuan passenger hi mi zani chuang an ni an tam khop maya hemi passenger zinga hian Vishwas Kumar Ramesh chi hi dam chuak oma Vishwas Kumar Ramesh una pa po hi achuang ani po athi thawani avan doi thla khop mai hi ti chon he thlona accident hi voini thlangin mi ngai poimu a hlo lo theilowa thi an tam bok nen ti chuan Air India flight AI 171 accident hi voini thlangin India ram puma mi ngai poimu hlo le thina a po thina ra phlak tak mai midle beng fuk na ania ti chon tuna a screen kan mong khian adam chok am chun Vishwas Kumar Ramesh hi damdo ina omlaya an kom khani a engponi se Vishwas Kumar Ramesh dam chok hi mi makti hlo em mai ni a makti hlo lo thei poni lo ni heting hian engtin nge midang zong thi si in iran dam chu thei ti zona adong nem khop maya hemi Air India flight AI 171 accident hi mi ngai poimo chiat nara phlak tak mai ni wangin social media alar meya voini tleng hian min an ngai poimo an tur boka achung ko kwa boral te kha anom kat bokani India ram torna na satak mai thleng ani a he Air India flight AI 171 accident chan engtin nge akhol hi athat lo dan ti kha hriat chak hian tam meya chuwang chonin animation hial te point siman tamani animation te phei chu YouTube lama mutura tam to khop maya chu kan en zoyanga ti chuan a tulana zirin soi chole zel te kan tum doni o इसको जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो था एक ऐसा एनिमेशन परिवारों को तोड़ दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 दोपहर 1:38 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 2 शिशु, साथ ही 12 क्रू मेंबर। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन 626 फीट की ऊंचाई तक पहुंच। एनिमेशन अटंग ते पॉइंट अन सीएम न सा खिमी एयरपोर्ट अछुआसन नुआ ले चंगा अथलो छुआसन लाई बेरपोक ही फिट जरुक सबनी पंगा लाइनिया खिमी की आसान लाई बेरनी में ओमे चुका था, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हुई। पायलट ने ATC को मेडे कॉल भेजा, एविएशन का सबसे गंभीर इमरजेंसी सिग्नल। इसके तुरंत बाद 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा और फिर ATC से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ ही सेकंड में प्लेन मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन में 1,25,000 ओले खमी खा एनिमेशन अटंगा अनरन तिछुआ दान तले खमी एयरपोर्ट अथलो छुआ नु अटंगा अटलाक ले थेंग तखा दिखानिन एनिमेशन हिल तपन अन सीएम न सकप मया anchik na sani tikhan khamilai te animation kha kan du taw kanga tichuan nichine kan soi tong khanin Vishwas Kumar Ramesh damchok hi mi hian makan tikop maya makti lo lo thei ani lawa khatiang khan thona tla in BJ Medical College vasu in apo ida pok dar top mai ni chuwang chun a al pokha an hle don ani tikha a hriata khatiang khopa alna sa pok dar na sa khan Vishwas Kumar Ramesh kha aron chuaka mi makti lo lo thei ani lawa voini thleng hianin I social media lama po alar khop maya nen po ni se hemi video hi kan en le zoi zoi o tikhenan la ki rin bial chu aram dani helai hemi an cover hi anon ti viral hi hi chu amasa angkha ani inga khelem lawa tu nu anon ti viral le ni hetai chonin kenale taksana omlo ang me khanin aron viral la hemi video hi ron ti chu le khani a hemi an ti chu ma viral kha chu hiting ki chu nilo deu chon ka hi me po ni se kan chho jalang
ole khami kha kan du to le photanga ti chuanin tuna kan an chhole tur hi Vishwas Kumar Ramesh unaupa ajay hi thizinga telve a ama phechu lano pangkhop me kumsop ni pasari mi borvel lek ani a ti chuan tuna a udam chuak Vishwas Kumar Ramesh hi sumdong ani hi business lampang na thokani a businessman ani business lampang na thokani a Leicester an oma ti chuan Vishwas Kumar Ramesh hi Leicester omin nupui fanau anaya fa pakhat anayani ti chuan Leicester tanga India rama ronjin ani a India rama tanga Leicester a hokir tum le khani amera chu hetiang hian van duaina an tokta a ti chuan thona accident thi zong zinga Vishwas Kumar Ramesh now ajay kumsom ni pasari mi ruang kha an zong na sabokani ruang hi an zong na solom mema chung te thi ruang kha an zong na sa chung an ruang zon de chu test rang te an kalpuya ti chuan chumi test an nei zinga chuan ajay kumsom ni pasari mi ruang chu Vishwas Kumar Ramesh nawani ti kha DNA test mang hian an thra thei ta ni ti chuan mihring ei tuna tang te phei chuanin a hrom don hi hriat letuka Vishwas Kumar Ramesh hianin anaw ajay ruang hi an vuina lama an kalpuina a ruang zon lama khanin atel veni ti chuan anaw ajay ruang hi demen and diu de ya vuina nei ni chu kanan chhole doni ole tikhan Vishwas Kumar Ramesh now ajay kumsom ni pasari mi an vuiliam te kanan le theite ni ta sela ti chuan he thinara phlak tak mai thona tla kan tiang chi hi om to lo khram sela e du samani khop mai achan chu pasan jakta lo phurtam te phei chonin an thilek don ti kha ani maya atlang puin
tuna po hianin Visuas Kumar Messi Adam Chuaka avan nei khop mai hemi hi mi mak ti lo reng khani bokani seitur te kan ni chon comment section khan kan lo soile tho donia khati zong kha tun tum tan chon ni le podrose